wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarami ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Ibu-ibu muslimat dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situmenang ia kutoma bicara agama, perintah Allah di dalam Al-Qur'an untuk ini pacaramai, maka dami uda'u ila sabili rabbika, ajaklah, uda'u mendoakan atau mengajak, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan. Jadi dena kada uda'u ila rabbika, ajaklah kepada Tuhan, tapi makadai ajak ke jalan Tuhan. Agama maknana dua telu tahu pandrita ta makada tasi dia tahu tata angka selasi dinna pakasibiang napuji, tasi dia tahu angka surah ridalanna korangi napuji na baca, tasi dia tahu angka ayat, tasi dia tahu angka ayat. Bahkan setiap orang beriman itu memiliki ibadah yang paling dia suka. Jadi dia nak kada rajin mas sumbang maka jatuh sampai jas sunat nanti. Angka tahu magalak mas sumbang makutu mas sampai jas sunat. Angka tahu magalak mas sampai jas sunat tapi makutu mas sumbang. Angka tahu makanja loko padana rupa tahu tapi dia nang kini runtuk lo mak bere jama. Jadi masing-masing orang memiliki jalan untuk ketemu dengan Allah. Ia tahu naro ampai tasi dia tahu tidak boleh berbangga.
Nah sebab jalan itulah sehingga ia rotawe bisa dimuliakan di hadapan Allah. Jadi engkau tahu pak nampak ibadah anak engkau tahu tersembunyi. Nah ibadah kami nama kesingko ibadah sunnah itu tersembunyi. Jadi usahakan inang kapak kasibet tak denisangnya tahu linoh. Idik mimisang. Magai supaya kita hanya istilahna sifat dua mi pong Allah Ta'ala misang. Angka tu ibadah namo malaikat itu disang. Setan itu itu disang ya ibadah ikhlas. Ya nang kaaga-aga ikhlas ki pigawi namo malaikat itu disang maka dah siaga. Tidak bisa. Jadi kalau nasabah angka nang kanabita sahabatnya Nabi dalam hal ini Umar Ibnul Khattab makutanai maka dah kegaji ruyasang ikhlas maka dia sahabat dia wisang jadi Umar, Utsman, Sayyidina Ali kemudian Abu Bakar inak dia gaga misang yasang ikhlas nah sebab maka dah kegayasang situng-tungan na ikhlas apa aku mas sumbangi ibantu itawe na takok madeceng biasa ko to siruntu maka daki iya niya tu biasa mewai ko kaya biasa begitu gitu biasa makoro kada dia tu na madeceng yano kene tanaya bantu atau kajabatan non rita taman di murus maka da iya niya tu biasa manui palabai kan begitu jadi kadangkala mas sumbangi biasa bantu tawe maka da biasa bantu ya ro kadangkala begitu. Jadi maka dah kega na ya sang ibadah ikhlas. Ia sahabat ya pak dia gaga misang. Layak ku tanang ko nabita. Maka dia nabita itu di misang. Laitanai nabita kega ya sang amal ikhlas ya Rasulullah. Maka nabita namu ya dia tu wisang. Maka dia sahabat ini gana tu pala. Na idi mania tuat dinge maka nabita taru jolo utanai malaikat Jibril. Laitanai malaikat Jibril maka dia malaikat Jibril ipudangi ko nabita kega ya sang ibadah ikhlas maka dari malaikat Jibril namu ya dia tu wisang ya Rasulullah iya namu malaikat dia tu wisang maka dari Jibril taruh jo waktu tanang aku pong Allah Ta'ala kemudian Allah memberitahu malaikat Jibril Jibril podangi Muhammad podangi sahabatna maka dari riasangi ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang aku miliki ya riasan ikhlas. Jadi maka dari Allah Ta'ala riasan ikhlas salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang kewa punai. Jadi ternyata ya riasan amal ikhlas namo malaikat apalagi setannya. Jadi aku ceki naganggu setan jatuh ki ku tercatai na malaikat gangkai akibuaki amala ini minapong Allah Ta'ala. Kaya ganayero, maka damarat gitu. Termasuk menurut tau pandrita, biasa unri mak guru, makutana, maka di guru taya ko sikiri, jaji. Iya ro sikiri aja mau bilangi maka na siaga. Termasuk itu. Jangan hitung berapa kau baca. Jadi siruntu ka guru tak waktu kulobone, guru tak Pak Syahrir Langko. Na cerita nga sejarah na guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kalisiden rek wattun na nalura pole pesantren ngelobone macarama mapamuleng nen rek guruta uko otoy nak bismillah dinang kanapat tu nabaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nalattu bone Dekto nang kanapat tu nabaca guru ta bismillahirrahmanirrahim pole bone nalattu pesantren ke benteng. Jadi natanai wattunan no maka dapat ki mapamula kiro na uluran dan kau parewa kita bismillah sak ditabaca wang kalinga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Akasia gai baca. Ayan na tanai akasia gai baca maka de guru tamajid nang katulimay bilang. Niro lagi manang kajit tulimay bilang. Ibaca bami. Ternyata menurut penjelasan na ulama pahakiki maka daya ko angka tau baca si sabbu nakadamaega
Depa tu. Apa angka mau pada sabu? Ya kamu baca 10 sabu maka damai kan angka mau patu 20 sabu, 30 sabu mai kan pindah 10 sabu. Mau baca 50 sabu, kamu patau 70 sabu. Jadi aja mau bilang. Ya kode ini misang kada siaga jumalana, pong Allah Ta'ala pempala. Sikiri ya. Jadi ya harus di koto joka-joka awak disa nasaba iya tu bismillahirrahmanirrahim sitonganna iya koto melo mak bicara hakiki pamula mematu ya tu iya konesang ite hakiki na bismillahirrahmanirrahim dia tu na capai ya mina sabak marepa ibaca yang enggak biasa itu ampai koto melo matinro diajurkan itu membaca bismillahirrahmanirrahim itu tu isinin na capak na jariah ipasa iya ro ni baca bismillahirrahmanirrahim 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 jadi mak bismillah ni pasa iya ro capak na jariah 10 tu aja jadi 20 tambah koposi cicang dan raya koposi ni baca cicang aga tujuanna dia nak kenai pak disanga salah tahu mako itu. Dia nak kenai guna-guna. Dek to na tamaijing. Dek to naendre kipanga bolana. Kok itu boleh matinro? Si bawa dek to nandre api itu boleh na rekong katok baca itu na pakiro ko di mana na pamatinro. Dia nandre api boleh tu benda itu. Si bawa dia nalai banjir. Kecuali ko meto kibiri salo mak bola wat dijaji iya ko deto itu jadi ni ro bismillahirrahmanirrahim narampi tau pandrita engkau kelalan kita patul muin jadi narampi tau pandrita ro maka daya ko iya ro mubaca mu patung kaki jarimmu kome ko matin ro ko wanni napa sisa ngo ko posimu den na kon nako pak disanga masalah ya kong kaguna-guna na kiring ata insyaallah. Nah sabak iya ni ro jariro no lajing itu tamat. Non rimeto tu ji capak na kanukue. Ini ro ilapa ina si boy bismillahirrahmanirrahim. Kama komana je tu melo ki mandre to mak bismillah supaya setange de to na cio mandre kama kiro. Ya mi ko to metama boleh kama beresalam ni supaya dia na tama. Iya ko andre bismillahirrahmanirrahim. Padamu itu ko to minum iya wairinung ngehe. Angka tu pangarunna ya ko toma bismillah napayinum nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinum nitak go cicang napai baca alhamdulillah napasiki ma bismillah napasinum napaki makan alhamdulillah salama ya tu angka wa ukilalan watata deta kibua dosa lupuh barakat net tapi mako paronna bismillahirrahmanirrahim minum sitago alhamdulillah rabbil alamin mak bismillah siki ina sitago yo bui di cicam ni tongkak kata magaruru bawa mitama jadi ko tulle patung ka iro bismillahirrahmanirrahim tinung sitago alhamdulillahirabbil alamin bismillah siki napasinum jadi patung ka kiro itago ero bismillah ipatung ka kita alhamdulillah angka toci di pendapat maka bismillahirrahmanirrahim napai bagai telu bagi telu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Napa alhamdulillah. Napa sinung subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Napa baca alhamdulillah. Akka telu wat dia lah pak berapa di wetang. Ya nang katau nakan dapat di wetang ya mana tu tak pakai. Aja nama bela malah pak bura ya mana roh. Tak pakai. Cuma angka tau pandrita maka dai mau jolo komeki malai pak bura. Imau ini baca salawat, nasabak ia tu salawat. Pak buka memang toh. Apa ia ro pintu nalangi kapi tu. Na dena tak buka, ia tu kode tu mas salawat kong kailau. Na ia ro pak dongang kami menre, dena menno. Jadi angka tu pak dongang ngok komilangi pamulangi na lepak. Angka to komilangi kedua na lepak. Tapi aku tu mas salawat tak buka ia tu pintu nalangi. Jadi ana tu ampai maka nabi tadega ga pak dong ngeletu na rekode na salawat telok Korea. Na sabak magi dia na letu. Na dia na tak buka pintu na lagi. Kiro. Pada di maka na melo itamo ko boleh na dia na tak buka nang kamo pa pintu batang
mapamulay ading kami mana pintu na. Ang kato pintu lopong, kato pintu kamar, den ulit tamay, nampak buka na goncin na yaro salawa. Yang penting masalawa ki namu makan bami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Meki baca salawat Ibrahimiyah. Ya alaika ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Suku yaro. Yariasa salawat Ibrahimiyah. Iya naro salawat kami na suku menurut hadis Bukhari Muslim. Jadi salawat Ibrahimiyah. Ya kutulek baca yaitu akasiratu kuwani jumai. Akasiratu ya salawat Ibrahimiyah ro. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibaca kasiratu kuwani jumai. Lai janji atau tahu syafaat aku nabita. Yang kedua, dena macipi pakalinon na ya tu tahu letu Jumaat emang Allah. Ya kota sela-sela ngi maka dawe macipi-cipi sa di ngaya na ro tapake. Yo pumikopu imang aja na yero. Ya kopu imang tasuroy baca yero. Wa subbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Ku imang. Jadi kupu imang yero na baca. Wasubbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil kasirin minal khabats. Untuk pu imang. Jadi katalu atau kapitu ko pure masan paja perlu. Jadi nang kenapa tu tes sidakaiwi. Ko caki mapat tu pasidakana tadi na capu ya tu pasidakana tenang kasito sidakai ki ya na ribaca. Ya ko untuk imang yero tapi aja na pakai ko tanya imang. Ya imangnya mi pakaiannya imangnya ya makanya itu doa khusus. Kemudian jadi iron maka ia tuh ko agama yang penting angkat takapui istilahnya. Jadi demeto tuh gak tahu maka ada istimewa tuh nggak suku taji betul kan suku tuh nggak ngamalan kecuali nabita Jadi iya namo tu tahu pandrita makoto ulama itu tidak pernah masuk dega gaya semakan. Tersekame maka ustaz siro makan jak de. Angkami ustaz magala masih dekat. Tapi maka kutu masa peja sunnah. Maka mana dega gak tu tahu maka ada suku mana de. Jadi kendro itakapoi ya naruta pananungan. Maka anjak mi kutu ditambahi cuma ko ya ko sunnah angka perinsiku yang penting pura itajama cicang. Ko sunnah. Jadi aku yang prinsipku maki itu sampai jas sunnah tasabbe. Yang penting pura tajama. Ya ko dia tu le male minggu-minggu. Cica siulau. Magam nade. Ko dia tu le cica siulau. Cica si tahu. Apa ia tu sampai jas sunnah tasabbe. Palak pasus dosa lupa memato. Na telu tu dosa lupa nalagana sa nabita. Na podang Ibu Abbas. Amurena. Maka dia sampai jas sunnah tasabbe. Sampai jas sunnah palak dosa. Dosa lupa, dosa zina, dosa riba, iro dosa lupa minalaga, tanya dosa bicu. Pada reke law nama kada masasa ita weya ko sabung. Ini tu rupo ya kong ka cia nalaga sabungnya daralo ka dia nalaga ko sabung. Alingi baik kling. Iya naro baik kling si tongan napalaga carepa kami na maraja ko makada carepa makado laga iya. Alingi baik kling. Jadi ya kong kataw puna dosa lopo, de nalaga istighfar, de nalaga ijenne, de nalaga sampaja sunna, de nalaga sampaja perlu, de nalaga sampaja juma, okoy matu sampaja sunna tasabewe talaga. Kaya tu sampaja sunna, sampaja juma palaga dosa sesana mi sampaja perlu Jadi aku masam paja perlu itu kan mapamule mak jenne lagame mani dosana mak jenne ko bolana nala lolo masigi lagame mani dosana si jongka aje nanaka ilaga idosana sidi ipataraka idaraja na sidi kamakiro tame masigi matu masam paja sunna ilaga situ dosana ya kasih darajana apa itu sampajangi kotor rokok si bako to suju tak denna itu yang pe usahakan iku menyamamui sading de tona laki repa usahakan ini metetaki rokok, pinat dinadingi rokok
pena dinadingin sujud iya je ko sujud kita memati ale ta sujud ke ulona pong Allah Taala aja nanya miru lalu subhanallah aja nanya maka da menrek na namo usahakan itu sujud panguloy alewe ke ulona pong Allah Taala apa dua mitu baca ko sampajange pakai subhana iya mi ko to roko siba ko to sujud iya to mi tu palangga dosa iya to na tu maka idaraja iya kong ka aga-aga tauloy na masussa o ko sujud etilaw nasaba maka de na bitta onronna atay kami na macawi o kupon na iya ko sujud jadi na sujud tu tay macawi ko pong Allah Taala tanya watak kalewe macawi alewe batuangan na ruh kita itu mestinya dekat jadi akong kagaga me tilaw o ko sujud makanja ilaw tu o ko sujud lala sampaja tilaw aja na lapakang ilila atau ati pake iya nang kasus itu sampai nabitang kasusa na masampajan iya ko matakola da masampajan iya nang kagaga melo na jama na melo na pamulay masampajan na saba iya ko to mapala milaw doang mabela-bela itu pada kada aga je masija mekilaw misalnya Jakarta maka daw mangot makapala way maita do nga sodumpan ni pa maka daya ko to mangoto di galalang ito mapasawa way masija-sija ni talu jam ni mangoto mani palo jupan dapat talu jam napa mapasawa 2 jam way latu ni way masija wang kamu pa masija kega at talipong ni masija pa ha ito de na tasalay bola nanya na sampajangi talipong apa langsung ko pong Allah Taala ito iya na makapala malalamopi pak dongang iya kumilaw dongi tapangala mo pa lagi pertama tapangala lagi kedua tapangala iya na sampajang maka dami matiti na kada iya tu sampajangnya pakakasa ala na paturu pong Allah Taala sipak bicara langsung si bapuan na ika makiro apa sininna nabi naka pong Allah Taala angkana do yalengi angkana lala yalengi tapi ais degaga langsung sampajangnya na langsung jadi ya na ala yalengi na bitta apa makade na bitta umakku buat umakku ya na tu niale hadiah de to sia tu gaga nabi ale hadiah pada hadiah yalengi na bitta si bau mana angka ga nabi yoli menre milo sampai degaga jadi na bitta miti ale hadiah pada di makade yalengi nomor telepon makade hubungi kak langsung itu selesai perantara itu jadi makiro jadi ini na umak na nabita pura ni nan nawanawag ini tomi de tapake itu apa ya di koto masusa madari to makarani Allah puang itu asam pajak ko ini itu sampajang ini tanya ibadah sembarang iya koto milau dong namo de to mak jenne namo de to mak jenne koto milau dong meki mangolo rijat meki mangolo tangi di mani bawah meki masulah rapun cok de gaga masalah tapi iya sampajangnya ina de gaga la ya sakiran mematoki kaya ya saya sakiran angka pajennemu mesti mangolowat ko mangolok ko baitullah de nawat di bicara lino ko de nawat di ko mahape de nawat di pokona de gaga de nawat di komandre de nawat di makna masulehka de acur ya turanna ika makiro jadi yana tu ampai ko to tama masigi pada ilona ko to tama ko bolana po Allah Taala yana pada aja na to mabela to ko to metama kan ko kantor bupati kan ke protokoler na to iya musala tama lay suro masuk ka daso ko kanang kaya tumola ito jadi usahakan ko to tama ang kajenne na to tama masigi aje atawe ipalayolo protokoler na po Allah Taala ro maka de po Allah Taala kumekot tamay bolaku na podangi na bitta podangi umma mo Muhammad ya kumetta mo ko boleh iya musurangi ya jenne ko jolo na patama wala yole aja taumu napa ko mangilaw Allahumma ftahli abwaab rahmatika put tabukar nga pintu pamase abwaaba mayga pintu nasaba ko itulala masigi monro pintu pamase pintu dampa nga pintu daraja ang kasusamo tama ko ilalam aja mulan sutuda maka dahi ipudangi ro nabita aja mulan sutuda asam pajasunna ko jo don rakang aja mulan sutuda ko to tamo ko boleh bolan pengalatan mulan sutuda asam pajasunna ko don rakang
Ya sagi sampai sunat tatul masjid mapakaraja. Tania masih ipakaraja Pak tania. Agar nama ipakaraja masih. Agar pada ipakaraja. Ipakaraja ini ga punna bola. Nama kira. Jadi puang Allah Ta'ala tu ipakaraja. Nasabak bolana yon ritama istilahna bolana maka dia no komon rupong latande bolai on romi maka sivil lo ripongnya makiro apa ya kok kui bolai kak de pana manasa to ya kok ki bolai magai angka may gahat desa kanay maka dia nang kabolang kapatung ilalan nang kagambara ang kagamuhamay yan na yamelo layano de na tunen reki malaika rahmat tekoni Yopo ang kani boneka ko may ang kani age ko bolay. Di na to nirisang yopo ko kuy masige kan terjaga. Yan na ro jadi usaha kang ikut tami masige ro tu rata pake. Aja talan setudang. Jadi yan na ro ipake ko pura ni oko gisampajange na sabak makade onron na ataku kami na macawe si bawa punge. Okoy ko sujo. Ang ilaw ni aja nalapakang ilillah. Atau ati tapake ya komeki no galunge makadameka magugu ko bajay asam paja sunah haja ni ya sange haja sampaja sunah milodong inariasa sampaja sunah haja makadaga na niya nakadaki wakatay masampaja sunah haja don raka karena po Allah Ta'ala napaki masam raja o kuni suju pacapurang ilaw ni ilaw nyo ko po Allah Ta'ala melo ka po pamulay jama-jama ko bajay tapas salamakan nga di mutuon roy mangilaw tapabelay ipule pakajajae pasalama ipo tapak barakay bako niro yan napura na ilapuro ko po ang Allah Ta'ala panoni urusan naman ni yo po ko de tapak jatangan ko po ang Allah Ta'ala makaday urus ni pale apa iko mo ami murusu ni makiro yo po ko pura ilapuro makiro nale na papudangi balawe makada po Andrea tu pura tu dalapuro ko iya makiro jadi yo poko ilay jam mo bawa gitu logi tapi lo bamalisa iko kapator balawo jadi iya perlu jadi iya misa hitungan na masyarakat tadi kebiasaan minaita padahal angkalala kami na makanja jalan pintas sempaja yan tu ampai sempaja sunnah haja ini atur watuna makada loro pigani jama pana apa de na melo pong Allah Ta'ala makada olo jok kani atakku na tahalas sih apa makada misalnya makada iya penawan itu masampaja sunah haja subuh pa pekko niko laba ni subuh na melo mapamula koreveng suro ni masampaja koloroi ya makiro cuma angka itu onro makanja yonri masampaja malomo kega iya kumacawe itama subuh nasaba nonroi si runtu idua malaikat wah megai ke malaikat kuro saksikan yan na ro kumigay malaika saksikan itu malumo-lumo pak dongang itarima apa malaika hamil dongang yan na tumakanja jadi itu kumelo itama subuh capak-capak na tahaju makanja lada kuni rumah sampaja sunah haja kemudian tilaw nyo ko po Allah Ta'ala makom itu aja gimana jama meki mapak boting yan na ro aja na tulima panini bosi kada bosi de na marigaga engkau tu pak doang ako mebosi dibaca Allahumma hawalaina wala alaina jadi kiring ang ipateh na bitta napa ibaca ro Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wala alaina napa ibaca takbat tiada ketelu insyaallah ya kobosi itu pajah ya ku bosi tapi bosi pini baca dia na cucu baca ko dia na bosi bosi pini baca aja tempat dia bosi iya ko dia na paja berarti barakat na panobong Allah Ta'ala barakat na panorang aja na tanya na tapuro ta baca itu na dia na paja bosi akaranuki maka da barakat iyo po ko ta baca yero na paja berarti na lemi matuk itu barakat. Jadi itu tahu pandita dia na melo pak de bosi cuma iya ko bosi pi na baca aja mo kada sebelum bosi na baca de bosi pi ya na miti na bosi baca ni dia ko baraka ya tu bosi mataru tapi ya ko bosi itu cinampak palingan 2 menit 3 menit aja ni makiro
Tapala mir to? Ha? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, mapunco ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Enapi baca takbat tiada ketelu. Jadi itu ya kau bosi pi baca, dan ko macara maka na bosi baca itu, baca cinampa pura ya ko pagi. Berarti napa baraka mi pong Allah Taala cara. Ya ko de napa aja maka do bosi baraka ya napa no pong Allah Taala. Ulama aja tepat di upui di pabaja ngacare mapanini bosi di. Gitu. Apa tu ni de, ya tu bosi angka baraka. Ya na tu ampai ko tonakan na wai bosi baca Allahumma sayyiban nafi'an. Koto memang bosi-bosi. Ya koto loga lunge na bosi baca ro Allahumma sayyiban nafi'an. Dibaca. Dia nakan nakitu bolo ko ya tu wai bosi pakanna. Ya ko ya ti baca dia nalasai ki wai bosi. Namo mak bosi-bosi ki dia ta malasa. Ya ribaca Allahumma sayyiban nafi'an. Tapala ni ro. Ha? Dia pak kunru-kunru to ngatu sa di bela. Itu. Iya. Ya kong kana ta na memang bosi bacanya tu nampai warus saratna. Atau ko pala limay baca nampai 10 luna nampai suruh mak bosi-bosi. Insyaallah dia napa bolokan itu. Iya. Jadi Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Jadi ya itu pak dongan na bosi, ponakan laki bosi. Ya aja tapi itu maka dibolokan ni maga de. Iya ku ya tu tabaca mancaji Pak Burah. Jadi ko meki ko manci Pak Burah bosi ya ti pake. Pak Mega tu to ko nakan na bosi ta pamagari maga ya ke tu na baca insyaallah de. Ya tu. Ya toro na Pak Guru ngan nabita. Ini sen nabita maka do ya bosi angkong kalasa na tila sakwa mi na bawe. Jadi ya na Pak do ngan ibaca na lagalasan na. Baraka na manilolongan. Ya na ro. Ye ko ceki na lasai wa bosi ya na ro tabaca. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Iya madari lalo tu kubosi manganga. Kumamotor kalau buka sumpahku baca ya kursi napain ngapai kong ka tau patima we bosi langsung na bacanya ya kursi ka 40 si di napaninung untuk kecerdasan itu. Kong kana tama buntu-buntu. Patima bani langsung tabacanya aja no ko capak na senge langsung oleh dari langit. Katani ka China patabaca ya kursi ka 40 sidi. Setiap latu cica tawarrung ina patawarrung mataru tangka 40 sidi na patapinungan. Insyaallah encer otaknya itu. Enang kana anak buntu tu limangang kami kong kay podangan. Itu. Ini sejalo ka sunalangi. Itu nasa guruta. Itu. Saya itu 2 kali didoakan pakai itu. Monrina ya manit dogi. Iya manit dongi monrina itu. Jadi bacakan ayat kursi 41 kali. Itu. Jadi itu Pak Burala ada ko anak-anak meloki ko macai untuk kecerdasan anak. Itu air hujan. Pak itu ibu sih baraka Bu. Jadi makiro. Kemudian jadi rona termasuk sikiria, termasuk sumbangannya makanja itu makorona detoni risa makada siaga supaya dia naganggu ki setan. Iya, iya tu arai ko masumbangi mancagi tradisi ro nakotiban ko kantona napa kamu ngatau de na pitti makada di siratu di 50 yo po haidi to ling kamu pero pak dekeng ento kamu banyo ko tuma pampengan isiaga dega de di sengkada siaga. Iya, itu juga rahasia atau masikiri-sikiri ki masikiri istilahnya ro sikiri nak deni bilang siaga amalan kecuali wirid mesti tak bilang wirid biasanya wirid sikir yang ditentukan jumlahnya dibaca pada Fatihah kasiratu koile to kasiratu baca suratul Fatihah ko putu purma sampai subuh eceng amin relangi eceng amako napa baca suratul Fatihah. Iya. Jadi kita menghadap ke atas kemudian membaca suratul Fatihah itu pintu kasyaf. Ya kong ka aga-aga marajingi selesai ka solusi muncul itu dengan sendirinya. Ya kong ka aga den rule pakat ta baca Fatihah kasiratu cengaki ta baca cengai. Mapat dini along komani itu. Iya baca cengai.
Jadi to masulek kenapa to cenga baca. Ko dene kong kaga biasa dena dapi si ratu tu nang kamuba. Muba ia tu maka da ini solusinya. Kong katau nia kami matoi. Jadi ini kami matoi ya ko nadapi ya kana budu ya kana sta ini ilawi. Kaji masalah aku pun. Baca materu. Dena dapi si ratu ya tu insyaallah Pak. Biasa ku baca itu palimatan repata pulong kadimu Pak. Ada mako solusinya. Ada saja jalan. Termasuk itu juga istihara. Istihara Fatihah itu kan yang itu nak pakai. Makanya Ibnu Taimiyah itu kan begitu. Dia menghadap ke langit begini baru membaca suratul Fatihah itu sampai matahari terbuka. Istilahnya gangkem menrek mata nasol. Itu duduk sesudah sholat subuh. Cenga. Sebenarnya itu istihara. Ya kau tahu masih sekolah itu bagus dibaca, diamalkan. Tahu masih sekolah. Atau pemimpin, ya kong ke pemimpin nang sapa solusi, kong ke masalah na hadapi, suruh cenga. Madari upake ya, madari upake. Ia mi upake kong ke pakutanana teh dia ule runtuh jawabanna. Nang ke pakutanana teh biasa kong kagagan aku tanah dia ule paket tak imah kada kinri monro ye. Saya itu anukan itu. Iya. Ada saja itu. Kita bisa dapat. Jadi maiga tu amalan noko. Tapi ini bukan hadis. Amalan ulama nih, atau panritang. Iya. Jadi naluruntuk ya rumah kadau aku agunana. Iya. Jadi tapi semua ada di ilmu hikmah. Walaupun ada hadis dasarnya sebenarnya konteksnya begini ya rohat desa dena rinci wi. Maka dami itu suratul Fatihah apapun kau niatkan itu bisa. Jadi agak memuniakan ya tu sampai kau kata me burai. Namun suratul Fatihah minta baca. Angka kisahnya itu sahabat Nabi tabarutama sallam dia pakai perintah sempajang. Suratul Fatihah ni Pak Guru ni sisa nama lala rewa lo kampuna nalipa mak banyo ko kampuna tahu naruntu tau malasah. Lepa ngi mak bani ni tanai kada keu pole nasa pole si runti asang Nabi Muhammad asanna maka kabila kampun noki Madinah maka kabila kampun noki Mekah. Tahu dia na pole Makkah yaro o pole saliwang maka bela pinasa Makkah monro pole malalam mak latu nasa we pole mak guru ko pole surun tu nabi nasa pole nabi yaro nasa ngalena Muhammad asanna kon na podang le podang ipunggawana Pak kepala kampung nak biasa rumah kada kepala suku na podangi nasa angkat tahu ko lepak bolaku mak beni pole sirun tu ya sange nabi beje nisa bela burai ko apa mataungan noje tu malasa na dia gata mulai burai ko nasa ngulirang nga. Rewa nila bola nasa noli ko punga waku. Noli ko kepala na kampung nasa aga nolirang nga. Nasa malasay. Suruh mekos megare suruh kakama muda pidapi no di mubura-burai yang iro. Tolyo ko nila lang imanawa-nawa nasa na iwan ni manaji usal lang. Aga naji upake. Di pagkaparita sa pajak. Kalau ni joka ni letuk ni, na iya rasa belum rewa, ipak guru suratul Fatihah ko nabita. Maka pura ni ta masalah pura ni pasahada. Maka nama bela kampuku ya Rasulullah. Dia namun kita lima loli suka lau mak guru. Mak pulang-pulang apa napa wak diudapi okwe. Pak guru na aga na wak di ngupake apa salan aja. Lai pak guru Fatihah. Nah pala ni Fatihah made ni pak menyamamora pak bahasa na. Rewa ni iya naro na yoli. Tuda nyo kelo na tau malasay makadani ro tau malasay pole ko sirunti asang nabi nasa pole nasa buray ka pale aga na Pak Guru ngakero nabi yan ro buray nga nakada wat di mo gaya la Pak buray ada Pak Guru nga milaw ni wae asang alena pe wae yan paladero na kadipoda ko nabi takanalay Pak Bura mala ni wae nadoangi tepa iya ni awisang ya to naro nabacaan ni pura ni waru-warungan ni napinungan ni we magia sila lo na pura minum natakot tokot tudang nasa manya-manya matono sading nasa iba capa ya lesi na doang isi nainungi ina okomiro tudang nakat de na joka suruh mak bani nasa kono bola aku mak bani doang isi kak matu itu izanna ele ilai doangi madising ele na tappa magala tappa na podan nasangan karo bembe ku siwale
Walek ko hadiah ala niro. Apa masila nasa wat di moga. Wat di moga yala. Nadiga parentana nanya upake iko ni. Asa jolo-jolo. De walay taro ka jolo lapor ipe mangoko Nabi Muhammad. Maka di moga nasa de bawa ni tu bembe elokoro. Iya kode nawat di muala alen ni Nabi Muhammad. Taro ni alen malay kada hadiah. Kada ebe ko mako itu taro ni law ni mabela mo pinay tiro ko nabita na suweng ka tutaw rimpa bembe makaya ga ni garo isan na macawe na suwe iya ro to pureta masalah baru-baru natapalari lo ko nabita ya Rasulullah kana magay nasa ay meka makutana iya tu tapak guru nga suratul Fatihah angka tau malasa koro kampung ngonri lepang magi na surah buraywi na waru-waru mi ko walengi way waru-waru ginero bacangi magi na inong inama madisig maka din nabi tao Pak Bura memang walupay podako kada Pak Bura tu nasa we sautongan lasana ya Rasulullah maka nabi ta iya tu suratul Fatihah Pak Bura memang nasa tanya ji ro masalana iya ro naliku bembe di mo gayala maka day nabita Sandro balle-balle lagi bala Pak dia aja palagi ko na Sandro to ko ala ni ala nga sesa na yala nabita sesa iya naro dasar na kada ya to mak burewa diterima pasida ka nasa kokoran na pake itu wadi ya na tu ampai paru ya pada-padamu ya tu Sandro matoje tu paru ya Pak koran ni na baca maru ya tu kan nabacanya ya sanro mata ya tu na pinumatoki ko pura itu nalengi werino kada inongi na panaru ya tapi ya ko ya ya tu komuri na gurut taji patahuding de itu naru ya istilahnya ko gurut ta kaji patahud di sitongan na tu hadiah patu sukara na calowom itu ya tu jingin na calowom kalau murid na guru toko hadir saya pernah tanya langsung biasa tanya mak kada made taru ye maka de guru tede caloy mak baca ayatmu tapi na capu-capu ni tu tahu teman-temannya capu-capu ni mak komo tu matu nara masujing dia na pasai yo paru ye mak ko na bampa hoi asuko wah na bampa ya tahu itu na palupa ya ko guru tade tu magi na caloy biasa utanay makadaka maga pero tay makbampay makade guruta iya ko angka tau isuro makde na ibarasa pasti macai suro makde angka tamuta na isuro makde iba-ba inapa isuro makde pasti makere-kere makada yo runtuh pianak mo matu law jamui jadi ya tu paru ya madari tu nakanala sama kalelek benena madari nakanala sama kalelek anak-anak madari setas-setangan nasabak maka dia setangi calaka anakmu pamatu lau jemu makitu maka dia guru tapalece supaya jaga anak ganggu itu guru tanah capu-capu mi mak bacaya mato tapi na sapu-sapu de na bampai de na sese de na kan de jadi na campak-campak mi masuk ya Pak ya nang katau Mario ko isur mak de na Mario mo de itu na ganggu bahkan na Pak Guru na malapor maka tu jasi Pak Yanu ya makiro jadi usaha kami ya ro makanja ya tu ampa ya Pak kong kaju me tetap ban nama raja-raja takkan tulis serre bulu-bulu ko to mak depe kadang ka jin na ye lau bani bampa-bampa itu na ye ro tapodan kada me ka tap bang itu ko bajay kakama ko ko tumonro elete ko karoju maraja ko rumloh baja pitarewa tap bangi dia na marigaga Pak dia ni rita yule ni rasa maka serre bulu-bulu kadang kaje macawe okoy lo ni tampa-tampa ikada to tampa-tampa itu naju maka mereka tetap bagi ko baje elete ko kong ko tujing Pak Dewi tau elete ko aju maraja ko romulo idi na lagi kong kay te kuyasi bolana ni tatay bolana macai jadi rojinge ka de ka bolana aju mi tunonroy o komitasi o komiase na wae o komibunge o komi may ka nonroy ya konron na tonroy talaga data macay na nalasayki nasa pure mata bangaju na mabolo ngalon na nakke memang ni maka dapat di kapal ya lengi kemampuan ngukupong Allah Ta'ala bisa menyakiti manusia kami itu kemampuan
Iya jaja tak ada berarti matapak gitu. Matapak memangnya angka tahu nala saiji. Aja minta piarai. Aja mi kota lagi kada lagi bepah. Lagi soko patan rupa masih nggak situ matu. Sandre na tulian ke zaman itu iya magampang aja na talengi tapo na bani kada lete ko na dito nandre aja na tapandre lete ko koromulaw yaju mabelo koromulaw may katak baging ko baje tu may kadar selesai makanya mayopo ko tatap bawa ginalasay makalaban yo na tayo de na pasabi-sabi ka na lang gayon rock data na lasay ta orang tua dulu kan begitu napagurong yo pumako pa mabuta taru ki dito ko na tama Bali ya? Iya. Jadi mak buta taruh teh mak kok. Iya mak kom itu Pak. Padahal bola. Ya kom ka bola de tonroi 5 ngaso si minggu. Nonroi itu. Nen reki. Kamera de tonroi 3 ngaso nonroi. Waju-aju gatu ko kamera mak bani 3 ni monro ko tu. Monro. Iji nonroi iji nasaba de meto kon ronda. Iya na mak dako sasaki na mangaribi de nila ga tamo ko tilala selu. Nonroi Sapa onron na sabak may ka na di ka onron na kamakiro iya nang kanabola nonroy nang kataw de nonroy kabola de nonroy te bola lobang maka naman dari sa di magaruru memang nonroy memang nalaporo niya na maka diya monro aja na tapi aja taganggu melotik kang kinduro monro wah aja na murusui nakamelay tika gisetagi pesan ni dia hidup di alamnya kita hidup podak bani kong kakotuto 5 ganggu mapagaruru kada aja mo ganggu deto nang kalau ganggu onroy mati onro mo ko tu onro aku selesai ya mandari atu mana nak jadi di ko kagaga melo lalo na deule batu mana nak jadi dia ko tu kada me mak lalo onroy mati onro mu ko ya me ka halalo selesai jadi makir yo po ini kesita ko pai lo ni lapas samanu lo ni lapas sanroy na nakke ni apa pada mati itu anaknya na pura taling asa wa anggota aku nanya masih nggak si matu ya tu di matolla saya aleta ini tu namanya tahu malah sama kalian. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Jadi usahakan kehidupan begitu Pak Bu. Jadi yang penting kita kapu ya. Maka dia asam paja sunnah kena tetap nanungang. Insya Allah itu pasalama kimat. Maka dia puasa sunnah ya naruh tepan nanung ya pasti dah katosi rutin aja tasalayar. Masing-masing nanti di situ kau akan dapat syafaat dari situ. Jadi dia tiap ampai Pak maka sekek ya nu kada wadi jaji aja mau jalan dai. Wadi jaji masih tahu tapi dia mulai kali si kiri. Wadi jaji masih tahu tapi mega tahu balik mega tu kasih keluarga na bantu. Wadi jaji maka ya anu pacece remaga maka sekek deh. Wadi jaji dia dekat dengan Allah. Begitu jadi jangan ulama kita dari dulu maka ada perampok yaitu perampok yang kamato tu amalan nakatai. Istilahnya kamato tu napunai si doko tu amalan. Siaga ganna Pak tahu lo salah wewa si Pak bicara ini angka mana hana kaput. Angka nakapoy, angka sikiri khusus na din rulay pananungay di na pananungang alena. Yan yung pa'y makadayat to nalagana mati to sipak makalilian na makanja ni. Iyayi di day panirisang de to gaje na to laupero matoy na makiro dito. Lap dirami itu kumakali mantap paboto daripada makali mantap ustas. Itu paya nakada mantap paboto pa aja dia kumakali mantap ustas berarti to laupero na to. Jadi makiro jadi masing-masing kita hanya berdoa mudah-mudahan Allah tetap memberi hidayah. Saya kira ya pengolongan itu kan makutan tadi. Iya, angkat cik oh iya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya. Iya, betul. Oh iya. Iya. Iya, betul. Betul. Iya. Dua-duanya memang dipakai oleh Rasulullah. Dua-duanya. Angkami makada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dipakai di sholat fardu. Iya ko sampai sunat toba iya rona pamulangi baca. Yang kata makada de biasa mana na pakai nabita makanya iya ko sujud don rupa memang motu.
Padamu itu toko poler rokok yang kau baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afuanni. Angkat kau baca Rabbana lakal hamdan katsiran barakatan thayyibah mubarakatan thayyibah. Jadi mak dupa-dupat tu. Jadi mai ka baca ia keke tata keke manyamas dingin roh tak pakai. Iya. Jumalana akka engka kada katallu engka makada mochi cami. Iya. Dia nama rigaga yuli gangka katallu. Apa ia tu dong? Dong. Makanya tungkai manta syafi maka dia baca. Kecuali tu Rabbana lakal hamdu milul samawati wal ardi wa syi'ta min syai'in ba'du. Kata Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah. Kama ada berupangnya tu. Jadi dia nak cik dinyo ko tu. Lihat tu. Jadi ini di bawah. Kegi menyamat tasad di tapake ya naruh. Saya kan kalau dia itu yang penting pura na pakai nabi itu sunnah. Apa ia na pura mo na baca nabi tak na mochi cami sunnah selamanya. Jadi kangang kata tu maka ia mi de cocok ni ko hadesek mu pakai ko hadesek na pakai teleng ayo pangewan tu itu makiro saya kira itu ya dito nagagadi ulap temang ipakosongin na sa raja iya raja ulap temang jadi mame raja ni masih satu ni jadwal ku nasa balatu ramala di nagakosok nagakosok jadi mame raja ni ulap temang tapi kan malah ni pacarama anu to kabiasa maulid ipakosong ni raja si ipakosong insyaallah ramalatu matu kosoto jadi ko pisakban matu insyaallah taruh bitanga jolo wacili kan mudah-mudahan nang ka peding nasaba ko raja kemungkinan saya 28 hari tidak di kampung jadi macam ni mak ia lagi lalu timojo na Pulau Jambi. Ya, jadi mudah-mudahan mohon doa, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan tapajokai, alhamdulillah tapajokai mataru pengajian tak. Nasaba unrang mak guru makomi, iya unrang mak guru. Jadi itu yang penting. Jadi saya insyaallah jadwalkan setiap bulan kecuali kayak hari-hari besar begini Pak Koso nih supaya jalatui program na sikit tak. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.